Dragi gledoci, pratite još jedno 311. izdanje emisije Autoshop. Na početku, po običaju, kratak pregled onoga što vas očekuju narednih 60 minuta. Vozili smo Audi Q3, predstavljamo Honda Jazz Hybrid. Za ljubitelje dvotočkaša, Husqvarna Nuda 900 i Nuda 900R. Nissan GT-R za 2012. Mercedes popusti od 15. februara na GLK, A, C i E klasu. Iz BMW-a poručuju napokon dizelski M. Monte Parts, iskoristite popuste na dijelove i zimske pneumatike. Na kioscima je novi broj Autoshopa. Prodaje novih automobila u Crnoj Gori u 2011. Na vaša pitanja odgovara Dragan Klikovac, rukovodilac odsjeka za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Nedostaci na kolovozu kao uzrok saobraćajne nezgode. Naknada štete samoupornima. Prodaja vozila u Evropi u 2011. Potražnja smanjena za 1,7%. Vozili smo Audi Q3, Nissan 370Z, Renault Z vozila. Na 2 točka, Kymco Gebing 300i. Nautika i još mnogo toga. Čitajte Autoshop za 1,5 €. Audi je relativno svjež igrač u premium SUV klasi, ali je sa prodajom u samo 5 godina od čak 550.000 modela Q7 i Q5 još jednom poslao snažnu poruku da na njih treba uvijek i svugdje računati. Novitet u njihovoj ponudi gradskih crossovera je Q3 koji je pozicioniran ispod većih Q5 i Q7, a porodična povezanost sa tim modelima je očita već na prvi pogled. Q3 smo vozili i slijedi njegovo predstavljanje. Među kupcima su pravi hit mali kompaktnije SUV-ovi po uzoru na Volkswagen Tiguan, a dva trenutno najatraktivnija premium modela su BMW X1 i Audi Q3, koji su direktna konkurencija za borbu oko tržišnog kolača. Audi Q3 je u neku ruku premium verzija pomenutog Volkswagen Tiguana, na čijoj platformi osovinskog rastojanja od 2,6 metara i leži. Dugačak je 4,39, širok 1,38 i sa serijskim krovnim nosačem visok je 1,60 metara. Već na prvi pogled lako je prepoznati da je Q3 dio posebne Audijeve porodice, oblikovan po uzoru na stariji i veći model Q5. Najprogresivniji dizajn u klasi prepoznaje se već na prvi pogled. Jednodijelna maska sa oštrim krajevima daje novom modelu izuzetno dinamičan izgled, čemu doprinose i dnevna LED svjetla. Bočnu siluetu naglašava tornado linija koja dijeli bočnu stranu ispod stakala, dok D nosači krova liče onima na kupe modelima. S obzirom da je Q3 manji, odnosno kraći od Q5, linija krova pada brže prema D-krovnim nosačima, koji su ipak nešto deblji nego što bi se očekivalo, ali to je uslovljeno većom čvrstoćom i sigurnošću Q3. Zadnja peta vrata oblikovana su po uzoru na većeg brata Q5. Q3 ne samo što je za puna 24 cm kraći od Q5, uži za 5 i niži za 6 cm, već ima pomalo kupeovski polegnuto zadnje staklo po uzoru na A1, kao najveći dizajnersko-koncepcijski pomak od Q5. Kao i kod ostalih Audijevih modela, atraktivnosti nastupa doprinose upadljiva dnevna svjetla sprijeda te atraktivna zadnja sastavljena od 10-ak svjetlećih dioda. Sprijede su Xenon, a zadnja su izvedena LED tehnologijom. Obzirom da brojne komponente dijeli sa Tiguanom, naglasak je i dalje na cestovnim, a ne terenskim osobinama. U konstrukciji modela Q3 Audi je koristio najmodernija rješenja, pa tako novi model ima laganu karoseriju, efikasne pogone, sportsku šasiju i najinovativnije sisteme za asistenciju vozaču, kao i infotainment sisteme. Velika valovita linija interijera u potpunosti okružuje vozača i suvozača, što je karakteristika već poznata iz nekih većih modela marke sa 4 prstena. Kokpit je horizontalno položen i upadljive širine. Vrhunska izrada i kvalitet bez kompromisa, kao i pomni odabir boja i materijala svakako su najvažniji u kompaniji Audi i njen su zaštitni znak. Sve je napravljeno besprekorno čvrsto u najboljim Audijevim manirima. Prostranost je u okvirima klase solidna i ne treba strahovati od nakošenog zadnjeg stakla. Sa preklopivim i djeljivim zadnjim sjedištima, prtljažni prostor je izuzetno prostran i tada njegova zapremina može narasti na 1365 litara. Audi Q3 je dostupan u 12 boja karoserija, ima i dodataka izgleda, kao što je krov, odbojnici i zaštite od oštećenja druge strane ili u boji karoserije. Audi Q3 je dostupan sa 2 TDI i 2 TFSI agregata. Sva 4 motora sa 4 cilindra imaju zapreminu od 2 litra, turbopunjače i direktno ubrizgavanje, start-stop sistem i sistem za rekuperaciju energije.
Oba TFSI, snažnija verzija TDI agregata, isporučuje se u kombinaciji sa quattro pogonom. Slabiji TFSI agregat se isporučuje u kombinaciji sa 600-stepenim ručnim mjenjačem, kao i dvoliterski TDI sa 140 konjskih snaga, dok se dva snažniji agregata isporučuju u kombinaciji sa 7-stepenim S-tronic mjenjačem. Audi Drive Select sistem dostupan je u dodatnoj opremi za sve ponuđene pogonske agregate i pruža zgodnu mogućnost izbora ponašanja auta. Tvrdoću amortizera i upravljača te brzinu reakcije gasa i mjenjača moguće je podešavati u 4 programa po vlastitom nahođenju: Comfort, Auto, Dynamic i Efficiency. Tako je dašak vrhunske tehnologije zaživio i u najmanjem modelu serije Q. Audi Q3 dvolitarski TDI Quattro S-tronic sa 170 konjskih snaga u Crnoj Gori staje oko 32.698 €. Mali crossover će se nadmetati sa SUV-ovima kompaktne klase. Kao svaki Audi Q3 postavlja standarde po pitanju dizajna i na svim područjima tehnike svojom karoserijom, pogonskim agregatima, šasijom i posljednjom riječju tehnike po pitanju sistema asistencije i multimedije. Navedena cijena se može značajno uvećati odabirom niza stavki dodatne opreme kojih Audi ima itekako da ponudi. Opširnije predstavljanje ovog modela možete pročitati u februarskom izdanju Autoshop magazina. Naslednik modela 407 i 607, kao što znate, nosi oznaku 508. Međutim, Peugeot je za druga tržišta ima posebne modele. Tako je u skladu sa potrebama kineskih kupaca 2010. razvio model 408. Radi se o sedan limuzini dizajniranoj isključivo za kinesko tržište, čiji je dizajn rezultat saradnje evropskog i kineskog dizajnerskog tima. Naime, premda će naziv modela mnoge zbuniti, 408 nije naslednik modela 407, nego je to model nastao na produženoj platformi kompakta 308 kako bi se za putnike pozadi osiguralo više prostora. Peugeot 408 je opremljen velikim panoramskim šiberom koji u unutrašnjosti osigurava dovoljno svjetla te daje utisak veće prostranosti. 408 se u Kini prodaje uz dva pogonska motora, a riječ je o benzinskim motorima radne zapremine 1,6 i 2 litra koji su dostupni sa ručnim i automatskim mjenjačima. Peugeot 408 se proizvodi u fabrici Wuhan, provinciji Hubei, i ključni je Peugeot model u Kini sa godišnjom proizvodnjom i prodajom od 100.000 primjeraka. Pripreme za predstavljanje nove A-klase u punom su jeku, a proizvodnja se već velikim dijelom počela prilagođavati zahtjevima nove generacije i promjenama koje ona donosi. No bez obzira na dolazak novog modela, prošle godine u svijetu kupcima isporučeno čak 97.808 primjeraka A-klase. Taj Mercedes-Benzov Trendsetter najpopularniji u Evropi, posebno na njemačkom tržištu gdje je prodato gotovo polovina svih A-klasa. Usto od njenog predstavljanja u jesen 2004. Mercedes-Benz je kupcima širom svijeta isporučio više od 1 milion primjeraka aktuelne generacije A-klase. Ipak u Mercedes-Benzu idu korak dalje te će u martu na salonu automobila u Ženevi predstaviti novu A-klasu, koja će na tržište stići tokom ove godine. Honda Jazz Hybrid predstavljena je na posljednjem pariškom salonu automobila 2010. dokazujući Hondinu misiju proizvodnje benzinsko-električnih hibridnih tehnologija i prije svega očuvanja okoline. Jazz Hybrid prvi je automobil na hibridni pogon u prodaju u B segmentu automobila. Ukoliko tražite zamjenu za dizel, koji je jednako ekonomičan, a pritom i tiši i bolje se ponaša u krivinama, Honda Jazz Hybrid je svakako za vas. U pitanju je sigurno najbolji hibrid koji je ikada napustio Hondinu fabriku i dosta bolji u poređenju sa ostala dva hibrida iz kompanije, Insight i CR-Z. Važno je naglasiti da hibridni Jazz neće izgubiti praktičnost koja ga karakteriše, a posebno se to odnosi na funkcionalnost ultra fleksibilnih čarobnih sjedišta i 300 litara prostora u prtljažniku. Baterije hibridnog sistema kao i upravljačka jedinica integrisani su pod prtljažnika, zadržavši isti volumen od 300 litara prtljažnika kao i kod verzije Honda Jazz bez hibridnog sistema, a da se pritom ne narušava praktičnog zadnjih sjedišta koja svojim rušenjem stvaraju ukupno 821 litar prtljažnog prostora.
Honda Jazz Hybrid je dostupan samo u Japanu i Evropi i sa prosječnom potrošnjom od 4,5 litara na 100 km je jedan od najekonomičnijih malih subkompakata u klasi. Srce ovog sistema čini 1,3 i-VTEC benzinski motor u kombinaciji sa elektromotorom te sklopom baterija. Jazz Hybrid kombinuje pomenuti benzinski motor koji razvije 87 konjskih snaga kao i 13 konjskih snaga električni motor, zahvaljujući kome je potrošnja manja za oko 20% u poređenju sa osnovnim 1,2 litarskim benzincem sa 89 konjskih snaga. Što je možda najbolje od svega je što navedeni brojevi ne važe samo na papiru, već su novinari uspjeli da ih ostvare u gradskoj vožnji tokom mnogobrojnih testova. Na pogonski sklop se nadovezuje CVT sistem prenosa, a rezultat je automobil sa najmanjom emisijom štetnih gasova od bilo kojeg drugog automobila sa automatskim mjenjačem u B segmentu. Za dodatni doprinos smanjenju potrošnje tu je i dobro poznati sistem za pomoć ekonomičnom načinu vožnje Eco Assist, koji vozaču pokazuje kako trenutni način vožnje utiče na potrošnju. Sa dizajnerske strane morat ćete da gledate pažljivo, ali promjene su mnogo veće nego što se čini na prvi pogled. Honda je morala da unaprijedi aerodinamiku da bi se dobila manja potrošnja, a veća aerodinamičnost je dobijena u vidu novih farova, branika i felgi. Mušterije koje plaćaju premium cijenu za Jazz Hybrid također očekuju i tiši automobil sa većim nivom udobnosti. Iz Honda obećavaju da su u tome i uspjeli i to se svakako može primijetiti. Novinari koji su ga vozili prigovorili su CVT mjenjaču da je dosta pučan pri većim obrtajima, ali u gradskoj vožnji se ponaša kao i svaki drugi hibrid. Ali, ukoliko želite najbolju potrošnju, budite spremni se odlučiti upravo za ovaj mjenjač. Honda tvrdi da je Jazz Hybrid ekonomičniji na niskim brzinama od Volkswagen Pola 1,2 Blue Motion, kao i da ima manju CO2 emisiju. Standardan 1,3 litarski motor je dosta startan i sa lakoćom obavlja sve poslove, a sa ubrzanjem do 100 km/h za svega 9,2 sekunde je također jedan od najbržih u klasi, iako razvija sam 98 konjskih snaga. Početna cijena na evropskom tržištu iznosi oko 15.000 eura. Gotovo 2 decenije razvoja i 10 godina prodajete više od 500.000 vozila na cesti koja koriste Hondinu tehnologiju, potvrdili su dobitnu kombinaciju niske emisije štetnih gasova i potrošnje goriva. Honda Jazz Hybrid dijeli svoj hibridni sistem sa Insightom i CRZ-om, dokazujući time provjerenu pouzdanost tehnologije. Honda je do sada prodala oko 800.000 automobila sa hibridnim pogonom širom svijeta, a hibride u svojoj ponudi imaju oko 12 godina do ovog momenta. Prvi hibrid Insight je predstavljen krajem 1999. U 2011. godini Honda je prodala 200.000 automobila, što je povećanje od 30% u odnosu na 2010. Najveće količine hibrida apsorbuje japansko tržište, a u decembru je čak 45% od ukupno prodatih Hondi imalo hibridni pogon. Daj da nikad ne budemo kao naši roditelji. Nikada. Ovako je sve počelo. Bila je to ljubav na prvi pogled. Nekad nam treba brzina, a sigurnost uvijek. Castellana vam predstavlja tehnički pregled za sve vrste vozila. Poslovni partner Lovćen osiguranje, simbol vaše sigurnosti.
Office Centar Motors, ovlašćeni serviser Peugeota za Crnu Goru, pruža usluge redovnog servisa u garantnom i vangarantnom roku sa ugradnjom originalnih rezervnih dijelova. Kadar specijalizovan po standardima PSA grupacije vrši kontrolu vozila sa posljednjom generacijom dijagnostik aparata. Usluge šlep službe, pranje vozila, ovlašćeni partner osiguravajućih društava. Za ispravnost vašeg Peugeota, Office Centar Motors. Na kioscima je novi broj Autoshopa. Prodaje novih automobila u Crnoj Gori u 2011. Na vaša pitanja odgovara Dragan Klikovac, rukovodilac odsjeka za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Nedostaci na kolovozu kao uzrok saobraćajne nezgode. Naknada štete samoupornima. Prodaja vozila u Evropi u 2011. Potražnja smanjena za 1,7%. Vozili smo Audi Q3, Nissan 370Z, Renault Z vozila. Na 2 točka, Kimco Gebing 300i. Nautika i još mnogo toga. Čitajte Autoshop za 1,5 €. A sada minuti namijenjeni za ljubitelje dvotočkaša. Lansiranjem modela Nuda 900 i Nuda 900R Husqvarna je zaoštrila borbu na tržištu Naked i Supermoto segmentu. Novitet se zove Nuda 900, a bit će dostupan u 2 varijante, u klasičnoj i R verziji. Husqvarna nije napravila pravi ulični motor još od 1930. godine. Svi njeni motocikli su bili enduro, motocross ili supermoto. Nuda je njihov prvi pravi ulični motor, proizveden pod strogom kontrolom i po standardima koje BMW nalaže, otkako je preuzeo kompaniju 2007. Iako je ova marka poznata po motociklima namijenjenim za vožnju van asfalta, iza projekta Nuda zapravo se nalazi moćni BMW. Naime, njemački proizvođač je firmu Husqvarna kupio 2007. a ovo je prva on-road mašina od kako je švedski brend se nalazi pod okriljem plavo-bijelog znaka. Nuda je stilizovana tako da privuče pažnju ljubitelja modernih linija. Oštre i originalne linije u kombinaciji sa podignutim repom ukazuju na multinacionalni karakter ove mašine. Ona je kreirana u zemlji koja živi na 2 točka, Italiji, dok se fabrika nalazi u sjeverozapadnom dijelu Milana. Građena poput atletičara, Nuda se ne može svrstati u jednu kategoriju. Ovaj motocikl u sebi nosi gene savremenog Nakeda, ali i supermoto mašine. Kada se malo bolje pogleda, na njoj se mogu uočiti elementi specifični i za model BMW F800R. Naravno, riječ je o samom srcu ovog motora, odnosno njegovom agregatu. Riječ je o paralelnoj twin jedinici, čija je zapremina povećana na 898 kubika. Zahvaljujući tom potezu, ali i još nekim modifikacijama na njenim unutrašnjim organima, ona sada proizvodi 105 konskih snaga i solidnih 100 Nm obrtnog momenta. Vozaču se na raspolaganju nalaze 2 mape, a može da ih bira jednostavnim pritiskom na taster. Promijenjena je glava cilindra sa novim bregastim osovinama i drugačijim štelovanjem koje obezbjeđuje brži odgovor na gasu i manje vibracija. Prečni klipa je povećan za 2 mm, a hod za 5,4 mm. Povećan je kompresioni odnos uz modifikovane klipove, a promijenjen je ugopaljenje u odnosu na F800, promjenom ugla bregaste na 315 stepeni od nule. Prema riječima Husqvarne, ovo daje agresivni osjećaj i zvuk motora uz značajno povećanje snage. Dobre vozne osobine samo su dio karaktera. Iako je opremljen rezervoarom zapremine 13 litara, fabrika tvrdi da će Nuda moći da pređe i do 260 km bez dolivanja goriva. To direktno ukazuje na malu prosječnu potrošnju koja se kreće oko 5 litara na 100 pređenih kilometara. Značajnu ulogu u voznim karakteristikama igra i relativno mala masa od nepunih 200 kg. Za razliku od BMW-ovog agregata, Husqvarnin motor koristi radilicu sa uglom od 270 stepeni kakav nosi kultni Yamahin model TRX 850. Ovakva radilica paralelnim twin agregatima daje zvuk i osjećaj kao kod pod 90 stepeni V-twin agregata. Nuda je veoma udobna za svoju klasu i pruža solidnu zaštitu od vjetra do brzine od nekih 140 km/h. Ogibljenje na standardnom modelu odlično radi posao i šalje dobre povratne informacije o dešavanjima na asfaltu. Opremljen je standardnim Brembo kočnicama, dok R model ima monoblok kliješta, podesive saks špapove i Öhlins zadnji amortizer. Posjeduje i 2 režima rada, koji se lako mijenjaju tasterima na instrumentabli. Osnovni model nema puno dodatne opreme, ali po BMW receptu dostupna je široka paleta aftermarket dijelova i opreme za vozača. Agregat, međutim, nije jedina zajednička stvar sa Bavarcem. Švedski model koristi vrlo sličan ram, koji je skraćen kako bi Nuda bila još agilnija i okretnija.
Husqvarna je predstavila i model 900S, pored modela 900 i 900R, i ima neznatno slabiju opremu u odnosu na 900R model, ali potpuno isti motor sa 105 konjskih snaga. Namijenjena je urbanoj i sportu red vožnji. U osnovnoj varijanti ima potpuno podesivo gibljenje koje je potpisala firma Sachs, dok R varijanta ima komponente firme Oaklins koji nude i mogućnost mijenjanja visine motora. Također nosi konvencionalne Brembo kočnice u odnosu na monoblok koji ima 900R. Također će biti dostupno dosta aftermarket dijelova za 900S, uključujući prtljag koji je dizajnirao BMW. Proizvođač također navodi da je vozačka pozicija neutralna, što ukazuje na svestranost. Uz odgovarajuću dodatnu opremu, kao što je visoki vizir i tvrde kofere, nuda se iz gradskog motocikla lako može transformisati u touring mašinu. Volvo je proizveo automobil kakav svi priželjkujemo, snažan, štedljiv i praktičan. Postigli su to jednostavnim hibridnim pogonskim sklopom gdje dizelski motor pokreće prednje, a elektromotor zadnje točkove. Prvi dizelski plug-in hibrid na svijetu ujedno je tehnički najnapredniji Volvo svih vremena. Električni hibrid i sportski automobil spojen u jedan. Volvo V60 plug-in hibrid je prvi Volvo sa potpuno digitalizovanim informacionim monitorom, gdje su konvencionalni pokazivači zamijenjeni LED ekranom koji prikazuje brojne opcije. Vozač može odabrati koje informacije želi vidjeti na njemu. Također je moguće komunicirati sa automobilom preko mobilne aplikacije. Ona daje vozaču pristup brojnim pametnim dodacima kao što su aktiviranje klima uređaja, primarno hlađenje ili grijanje, podsjetnik za punjenje i sl. Prednje točkove pokreće 5-cilindarski 2,4 litarski D5 turbodizelaš koji razvija 215 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 440 Nm. Automobil je ujedno opremljen 6-stepenim automatskim mjenjačem. Na zadnjoj osovini nalazi se električni motor sa 70 konjskih snaga koji se napaja iz 12 kWh litijum-ionske baterije smještene u podu prtljažnika. Vozač bira željeni modus vožnje uz pomoć 3 tastera na komandnoj ploči Pure, Hybrid i Power. Interakciju između dizelskog i električnog motora nadzire kontrolni sistem. U Pure modu automobil za pogon koristi samo električni motor koliko je god to moguće. Ukoliko je baterija dopunjena elektricitetom iz obnovljivih izvora, moguća je autonomija kretanja od 50 km sa nultom emisijom. Trajnost baterije zavisi od terena, klimatskih uslova i stila vožnje. Hibrid je standardni modus u kojem se automobil nalazi pri svakom pokretanju. Dizelski i električni motor sarađuju kako bi ponudili optimalan balans između užitka i u vožnji učinka. Emisija ugljen dioksida iznosi tek 49 grama po kilometru, što odgovara prosječnoj potrošnji dizelskog goriva od tek 1,9 litara na 100 pređenih kilometara. Ukupna autonomija kretanja iznosi 1200 kilometara. U Power modu pogonska tehnologija je usmjerena ponudi najboljih mogućih performansi. Dizelski i električni motori zbrajaju snagu 215 plus 70 konjskih snaga i obrtni moment 440 plus 200 Nm, što rezultira odličnim mogućnostima poput ubrzavanja do 100 km/h za 6,9 sekundi. Volvo V60 plug-in hibrid nudi opciju čuvanja baterijskog kapaciteta kako bi osigurao dovoljnu količinu snage za vožnju isključivo na struju, na primjer kod vožnje po gradu. Kada je uključena opcija Save for Later, odnosno sačuvaj za kasnije, automobil osigurava dovoljnu količinu energije za čisti električni pogon. Po potrebi, generator može dopuniti bateriju kako bi se osigurala vožnja samo na struju. Cilj je da Save for Later modus rada osigura dovoljno kapaciteta za prelazak 20 km isključivo na struju. Sistem kočenja u dvije faze još jedan pametan dodatak Volvo V60 plug-in hibrid. Kada vozač pritisne papučicu kočnice, sistem u početku koči zadnjim motorom. Kočiona energija koristi se za regeneraciju energije u baterijama. Mehaničke se kočnice aktiviraju tek kada situacija u vožnji zahtijeva jače kočenje ili kada zadnji motor ne može dovoljno usporiti automobil. Vozilo se puni putem standardne utičnice kod kuće ili na parkingu, a vrijeme punjenja zavisi od amperaže. Tako je za punjenje preko utičnice od 6 ampera potrebno 7,5 sati. Utičnica od 10 ampera vrijeme punjenja krati na 4,5 sata, dok punjenje preko utičnice od 16 ampera traje tek 3,5 sata. Pritiskom na All-Wheel Drive taster na centralnoj konzoli aktivira se električno kontrolisani pogon na sve točkove. Umjesto mehaničke veze, poput one kod konvencionalnih AVD sistema, u ovom slučaju centralna kontrolna jedinica vrši preraspodjelu pogonske snage. Električni AVD pogon dizajniran je kako bi ponudio bolju trakciju prilikom
startovanja, odnosno prilikom vožnje po klizavoj podlozi, kao što je snijeg ili blato. Ipak, kako izlazna snaga električnog motora manja, ograničena je i količina obrtnog momenta na zadnjoj osovini, pa je AVD pogon aktivan do brzine od 100 km/h. Kada je AVD aktiviran, dizelski motor radi konstantno, dok generator održava dovoljan nivo napunjenosti baterija kako bi motor na zadnjoj osovini imao dovoljno snage. S obzirom na to da je AVD pogon aktivan samo po želji vozača, efikasnije od konvencionalnog stalnog pogona na sve točkove. Prvih 1000 primjeraka Volva V60 plug-in hibrid su dostupni u samo jednoj boji, elektrik srebrnoj. Automobil se ističe i aerodinamički optimizovanim 17-inčnim naplacima i brojnim drugim jedinstvenim detaljima na karoseriji koji ga razlikuju od konvencionalnog Volva V60. Prodaja počinje početkom ove godine. Nezavisni inspektori Međunarodne korporacije za tehničku inspekciju potvrdili su visoku ekološku osviještenost nove Mercedes-Benz B klase, te tom sportskom tureru dodijelili sertifikat o zaštiti okoline u skladu sa ISO standardom, koji se temelji na sveobuhvatnoj procjeni ekološkog ciklusa B klase, te bilježi svaki ekološki važan detalj. Tokom cijelog životnog ciklusa novi B180 Blue Efficiency sa 7G DCT mjenjačem sa dvostrukim kvačilom ispušta 16% manje CO2 od prethodnika. Ukupan energetski bilans pokazuje sličnu sliku, pa je potrošnja energije tokom životnog ciklusa automobila smanjena čak 14%, što na 160.000 pređenih kilometara odgovara energije od čak 2400 litara goriva. Uz to B klasa ispunjava stopu recikliranja od 95%, koja će biti obavezna tek od 1. januara 2015. U novi model sa srebrnom zvijezdom ugrađuje se 75 dijelova, ukupne mase 39 kg, koji se mogu proizvoditi dijelimičnom upotrebom kvalitetne reciklirane plastike. Ukupno je 21 dio u novoj B klasi težak 20 kg izrađen od prirodnih materijala, što je povećanje od 29%. U serijskoj proizvodnji tako se upotrebljavaju drvena i kokosova vlakna te kartonsko saće u kombinaciji sa različitim polimernim materijalima. Ford će u Ženevi otkriti novi B-Max koji će postaviti nove standarde svojim jedinstvenim dizajnom i najboljom tehnologijom u klasi. Njegov povratak u Ženevu u verziji spremnoj za proizvodnju događa se samo godinu nakon što je prikazan koncept. Uvođenje B-Maxa u serijsku proizvodnju zahtijevalo je novi pristup oblikovanju vrata, koji je rezultirao širom otvorenim ulazom za vozača, putnike i prtljag, sa središnjim krovnim nosačem integrisanim u sama vrata. B-Max ima superioran kvalitet izrade i materijale visokog kvaliteta koji se rijetko nalaze u dostupnom kompaktnom automobilu uz fleksibilno sjedenje i prostor za prtljag najveći u klasi. Fordov novi 1-litarski benzinski motor EcoBoost sa svojom naprednom kombinacijom snage i učinka biće dostupan za B-Max uz dizel motore Duratorq TDCi. Ford B-Max kreće u prodaju tokom ove godine. Monteparts je firma koja je 20 godina prisutna na crnogorskom tržištu. Glavna stavka im je kvalitet i prepoznatljivost sa ponudom renomiranih brendova automobilskih dijelova i pneumatika. Monteparts je ovlašćeni uvoznik brojnih brendova koji su dostupni u njihova 4 maloprodajne objekta u Crnoj Gori i to Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Herceg Novom. Monteparts inače redovno odobrava popuste, a trenutno ima akciju na akumulatore, MAN filtere, program SAX i zimske pneumatike. Popust na akumulatore možete ostvariti na način što ćete vaš stari donijeti, a na novi će vam se odobriti popust od 15%. Monteparts je inače ovlašćeni uvoznik baner akumulatora. Na lageru su dostupni modeli za putnički, teretni i program dvotočkaša. SAX je renomirani njemački proizvođač amortizera, setova kvačila i cilindra kvačila, a većinom je prva ugradnja u Audi, Mercedes i Volkswagen automobile. Na crnogorskom tržištu su mu direktna konkurencija proizvođači Luk i Valeo. Popust od 15% možete ostvariti prilikom kupovine amortizera, setova kvačila koji dođu u kompletu, korpa, lamela i drug ležaj, a zamajac se može kupiti posebno. Ukoliko na lageru nemaju dio koji vam je potreban, a pripada brendovima na koje je odobren popust, Monteparts i na te dijelove odobrava pomenute popuste, što znači da akcija ne važi samo na trenutni lager.
Monteparcova ponuda je pretežno zastupljena programom za njemačke i francuske proizvođače automobila i to modela koji su najviše zastupljeni na domaćem tržištu. Kao novost ove godine su postali uvoznici i distributeri Blueprint proizvoda, tako da će u najskorije vrijeme proširiti paletu na japanska i azijatska vozila. MAN filteri ulja, vazduha, klime i goriva su također dostupni uz popust od 15%. Kada je u pitanju filter klime, u ponudi su karbonski i obični. S obzirom da su prisutni 20 godina na tržištu i znaju potrebe crnogorskih vozača, zastupljen je cijeli program filtera jer su prilagodili ponudu. S ponosom ističu da u Crnoj Gori imaju najveću ponudu filtera za sve tipove vozila putničkog i teretnog programa, moto kao i nautičkog programa. Trenutno imaju 1300 različitih modela filtera. MAN filtere renomiranog njemačkog proizvođača karakteriše visok kvalitet izrade. Filteri su cjenovno prihvatljivi po izuzetno konkurentnim cijenama. Na tržištu imaju konkurenciju sa jeftinim proizvođačima, ali ne velikim razlikama u cijeni. Tako je SCT filter ulje na primjer 5 eura, a MAN 6 eura. Mala razlika, ali je MAN ipak čuveni brend u proizvodnji filtera. Za redovne servise imaju sve i po pitanju ponude motornih ulja, tako da su vozače zadovoljili ponudom koja obuhvata Mobil, Valvoline, Elf, Castrol, Total i druge. Monteparc ima u ponudi Techstar pločice, diskove i kočione tečnosti za putnički i kamionski program. Pomenuti proizvođač također većinom pripada prvoj ugradnji u preko 60% evropskih automobila ili 80% komercijalnih i teretnih vozila. Cjenovno su izuzetno konkurentni na tržištu kada se uzme u obzir odnos cijene i kvaliteta. Po pitanju pneumatika, Monteparc je uvoznik brendova Bridgestone, Firestone, Dayton te Goodyear, Sava i Debika. Akcija je samo na određene zimske pneumatike sa lagera. Taj lager se svakog dana topi, tako da vam za kraj izdvajamo ono što je još ostalo u maloprodajnim objektima Monteparca. Napominjemo da postoji mogućnost nabavke i onih dimenzija koje ne možemo naći u redovnoj prodaji, već isključivo po porudžbini. Nissan je još u novembru prošle godine objavio početak prodaje modela GT-R za modelsku godinu 2012. U evropske autosalone je dostupan od januara, a značajna poboljšanja motora, šasije i transmisije ključne su promjene Nissanovog vrhunskog modela za ovu godinu. Kad je predstavljen, legendarni GT-R stvorio novu vrstu superautomobila. Performansi i vožnja bili su naravno izuzetni, ali je mnogo važniji bio potencijal automobila za upotrebu u svim uslovima. Posvuda je odlično primljen, ali je Nissanova politika stalnog razvitka značila da GT-R nastavlja evoluirati. Posljednja verzija koja se u Evropi počela prodavati u januaru dosad je najefikasnija, nudi još bolje performanse, no to je povezano sa boljom ekonomičnošću i smanjenim emisijama, što će vozaču i putnicima ponuditi više uzbuđenja. Uz više snage GT-R modelske godine 2012 ima novo razvijeno asimetrično vješanje koje nadoknađuje veću težinu sa vozačke strane na modelima sa upravljačem na desnoj strani, poboljšani osjećaj pri promjeni stepeni prenosa i jaču šasiju zbog veće krutosti i još boljeg ponašanja u vožnji. Tu je nova verzija 4Track Pack, zasad samo u Japanu i Velikoj Britaniji, koja pretvara GT-R u laki dvosjed za vrhunsku predstavu na stazi. Poboljšavajući učinak motora modela GT-R, potrošnja mu je sa 12 litara smanjena na 11,8 litara na 100 km, a snaga je znatno povećana na 550 konjskih snaga pri 6400 obrtaja u minuti, sa najvećim momentom od 612 do 632 Nm u rasponu od 3200 do 5800 obrtaja u minuti. Osjećaj pri mijenjanju brzine i buka poboljšani su zahvaljujući ojačanoj konstrukciji viljuške menjača i čvršćeg ležaja kućišta zamajca. Posebno ulje za diferencijal razvijeno za upotrebu na stazi sad se koristi u svim verzijama GT-R-a.
Uz veću snagu i obrtni moment, pojačavanje određenih područja u zadnjem dijelu motornog odeljka i instrumentne ploče znači bolje upravljanje uz mnogo više informacija o prijanjenju točkova koje stižu do vozača. Istovremeno bolji postupci proizvodnje, popraćeni napretkom na šasi vozila, poboljšani su mogućnost detekcije unutar vozila. To je postignuto promjenama u položaju senzora i krućoj, bolje prigušenoj šasi vozila, te dodavanjem tačnijeg senzora ubrzanja u područjima s većom osjetljivošću na vibracionim testovima svake šasije. Zbog dodate težine vozača u vozilima sa upravljačem na desnoj strani, što je povezano sa time da je pogonska osovina na prednje točkove smještena sa desne strane vozila, vješanje GTR-a u verzijama sa upravljačem na desnoj strani postavljen je asimetrično. Kad je riječ o prednjem vješanju, spiralne su opruge tvrđe sa lijeve strane, a sa zadnje je rame postavljeno više sa lijeve strane i niže s desne strane vozila. To znači neuravnoteženo opterećenje točkova kod mirujućeg vozila, što se međutim izjednačava tokom vožnje, pa nudi poboljšane reakcije, uglađenost i osjećaj na volanu, baš kao i bolje savladavanje krivina i udobnost vožnje. Nissanove karbonsko-keramičke kočnice fabrički su ugrađene opcije u paketima opreme Premium Edition Egoist. Te kočnice, zahvaljujući uveliko smanjenoj težini opruga i prefinjenom, oštrom djelovanju kočnica, naglašavaju odlično držanje ceste i udobnu vožnju svojstvenu karbonsko-keramičkim kočnicama. Utisak kvalitete instrumenata postavljenih ispred vozača naglašan je dodavanjem plave rasvjete unutar prstena brzinomjera, usklađenog sa indikatorom položaja mjenjača, što u kokpitu stvara prefinjenije osvjetljenje. Zadnja kamera bit će standardna na svim verzijama vozila. Kako bi se poboljšao kvalitet zvuka, Boseovi niskotonci zamijenjeni su Boseovim Precision Sound System niskotoncima razvijenim za paket opreme Egoist. Sa najnovijim verzijom za 2012. legenda Nissana GTR nastavlja evoluirati. Po informacijama koje smo dobili od ovlašćenog uvoznika za Crnu Goru firme Allianz, cijena se kreće između 85.000 i 90.000 eura. GTR je inače dostupan našem tržištu, ali su rokovi isporuke dugi za one nestrpljive vozače. Pravi ljubitelji ga moraju čekati 6 mjeseci.
Ovako je sve počelo. Bila je to ljubav na prvi pogled. Nekad nam treba brzina, a sigurnost uvijek. Castellana vam predstavlja tehnički pregled za sve vrste vozila. Poslovni partner Lovćen osiguranje, simbol vaše sigurnosti. Daj da nikad ne budemo kao naši roditelji. Nikada. Office Centar Motors, ovlašćeni serviser Peugeota za Crnu Goru, pruža usluge redovnog servisa u garantnom i vangarantnom roku sa ugradnjom originalnih rezervnih dijelova. Kadar specijalizovan po standardima PSA grupacije vrši kontrolu vozila sa posljednjom generacijom dijagnostik aparata. Usluge šlep službe, pranje vozila, ovlašćeni partner osiguravajućih društava. Za ispravnost vašeg Peugeota, Office Centar Motors. Na kioscima je novi broj Autoshopa. Prodaje novih automobila u Crnoj Gori u 2011. Na vaša pitanja odgovara Dragan Klikovac, rukovodilac odsjeka za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Nedostaci na kolovozu kao uzrok saobraćajne nezgode. Naknada štete samoupornima. Prodaja vozila u Evropi u 2011. Potražnja smanjena za 1,7%. Vozili smo Audi Q3, Nissan 370Z, Renault Z vozila. Na 2 točka, Kymco Gebing 300i. Nautika i još mnogo toga. Čitajte Autoshop za 1,5 €. Oni koji preferiraju modele koji nose srebrnu zvijezdu imaju priliku da po posebno povoljnim cijenama dođu do jednog od 4 modela koji su dostupni u akciji, o čijim povoljnostima govorimo u narednim minutima. Akcija koju sprovodi ovlašćeni uvoznik za Crnu Goru ljetopisa Automotiv odnosi se na 4 modela i to A klasa, C klasa, E klasa i GLK. Isto tako u akciji se podrazumijevaju i varijacije sa različitim karoserijama. Najmanja u ponudi A klasa, izuzetno popularan model koji je na tržištu prisutan od 2005. godine. Postavljamo pitanje zašto je pravo vrijeme za kupovinu pomenutog modela. A klasa koja je izuzetno povoljna zadnjih par godina i svaku akciju smo započinjali sa A klasom. Ove godine popust na A klasu se kreće već od 4.500 €. Cijena od 13.990 odnosi se na benzinski model A160, 1.500 kubika, 92 konjske snage. Što se tiče opreme kod tih modela, to su paketi opreme koji su do sada bili najinteresantniji za crnogorsko tržište. I ti modeli su dostupni u nekoliko boja po toj cijeni. Akcija važi kako i za benzinske, tako i za dizelske modele. Dizelska varijanta je u prosjeku skuplja nekih 1700 €. Kažem, A klasa je cjenovno ušla u segmentu koji nije premium. Znači, danas možete kupiti Mercedesovo vozilo za neznatnu razliku u odnosu na i jeftinije brendove. Drugi model na koji je moguće ostvariti navedeni popust u toku trajanja prodajne akcije je C klasa. Što se tiče C klase, ove godine smo se odlučili i za dodatne popuste na aktualni model. U pitanju je C klasa facelift, znači aktualni model od prošle godine. Cijena koju komuniciramo 26.450 € je za model C200 CDI, dizelska varijanta 2200 kubika, 136 konjskih snaga. Također u pitanju paket opreme koji se do sada pokazao kao najinteresantniji za crnogorsko tržište. Istakao bih, kao što ste i rekli, da se akcija odnosi i na druge karoserijske oblike, znači na akciji su i modeli C Coupe i C Caravan. Što se tiče roka isporuke, također to su vozila sa lagera, dostupna u nekoliko varijacija i što se tiče paketa oprema i što se tiče boje. Kao treći model koji je uključen u pomenutu akcijsku ponudu je E klasa. Pojavila se na našem tržištu u februaru 2009. a niz godina je jedan od njihovih najprodavanijih modela i čini većinu prodaje. E klasa je oduvijek bila pravi predstavnik Mercedesa. A zašto ga sada kupiti?
E-klasa i ove godine sa dodatnim popustom od 7.200 eura pa na više. Cijena od 32.990 podrazumijeva model E200 CDI dizelsku varijantu od 2.200 kubika 136 konjskih snaga. U pitanju je paket opreme koji se pokazao kao najinteresantnije za kupci iz Crne Gore. Što se tiče kupe varijanti, također se odnosi akcije i na te modele, s tim što tu startni bazni motori su E220 CDI sa 170 konjskih snaga. Što se tiče tih modela, također na lageru ima dovoljan, kažem, broj vozila da bi mogli da izađemo u susret svim kupcima i da taj rok isporuke ne bude duži od 7 dana. GLK je najmanje SUV u ponudi Mercedesa, pojavio se 2009. godine i od tada stekao brojne simpatije i dobru prodaju. Koji je razlog za njegovu kupovinu u toku aktuelne akcije? Što se tiče, kao što ste rekli, GLK klasa, to je model koji je startao prije par godina. Znači, nešto novo u ponudi kod Mercedes-Benza i od starta je naišao na velike simpatije na našem tržištu. Veliki broj prodatih vozila ide u prilog tome, zbog čega smo ove godine napravili, da kažem, specijalne popuste za te modele. Za model GLK 220 CDI sa pogonom sva 4 točka, sa automatskim mjenjačem zadnje generacije 7G Tronic i s jednim paketom opreme koji podrazumijeva off-road paket, između ostaloga, zatamnjena stakla, bočne aluminijske pragove, nešto što je, i da kažem, najčešće poručeno oko tih modela. Cijena je trenutno 34.990 eura. To je neki popust od 7.400 eura. Znači, također popust se ne odnosi samo na taj model i na ostale modele sa, da kažem, i snažnim motorima. Akcija je počela 15. februara, pomenuti modeli su u ponudi pod povoljnim uslovima od strane Sava Montenegro osiguranja, Hypo leasinga, a Ljetopis Automotiv je za kupce pripremio i dodatna iznenađenja. U saradnji sa osiguravajućim i leasing kućama u prilici smo da ponudimo i specijalne uslove finansiranja i osiguranja. Konkretno u saradnji sa Hypo Alpe Adria leasing kućom omogućili smo kupcima da uz manje učešće, manje kamate, duži rok otplate, bez troška obrade ugovora, kupe naša vozila pod povoljnim uslovima. Sava Montenegro osiguranje je tu kao partner izašao sa specijalnim uslovima osiguranja, gdje je kasko za prvu godinu, mogao bi reći, otprilike nekih upola i jeftinije. Sa dodatnim povoljnostima što se tiče ukoliko se uzme osnovna polisa auto osiguranja, plaćanje u cijelosti, tu su neki dodatni popusti. Također, svi kupci koji kupe Mercedes-Benz vozilo u ovoj akciji dobiju specijalne poklone. Neću sad reći o čemu se radi, ali prilikom preuzimanja vozila nadamo se da ćemo ih obradovati. Iskoristio bih naravno i priliku da sve ljubitelji Mercedes-Benz vozila i sve one koji su planirali da kupe novo vozilo posjete salon Ljetopisa Automotiva u Podgorici, da budu naši gosti, da se bolje upoznaju sa svim modelima iz ponude i naravno da iskoriste priliku da testiraju sve raspoložive modele. IF Product Design Award, prvi put dodijeljen 1953. godine, jedna je od najvažnijih svjetskih dizajnerskih nagrada i predstavlja dokaz vrhunskog dizajna. Ocjenjivački sud sastavljen od 24 člana ove godine bio suočen sa čak 2000 kandidata, a posebno su se istakli modeli Daimlera. M-klasa osvojila je nagradu zbog karakterističnog dizajna i izuzetno udobne unutrašnjosti. Kabrioletski Roadster SLS AMG sa druge strane svoju pobjedu zahvaljuje uzbudljivim linijama koje podsjećaju na legendarni 300 SL iz 1950-ih. Roadster SLK dominirao je takmičenjem zbog snažnog sportskog dizajna koji istovremeno ističe kvalitet interijera i eksterijera uz briljantne vizuelne detalje, udobnost i stil te zavidan ekološki nivo. Konceptu A klase ocjenjivački sud dodijelio je priznanje kao začetniku nove generacije automobila koji pruža uvid u budućnost razvoja i dizajna. Prestižnu nagradu osvojio i ukupan koncept brenda Smart na polju postavljanja trendova razvoja u električnoj mobilnosti. Za svoj inovativan koncept i mobilnosti Smart je stvorio vozila kao što su kabrioletski 4Speed, e-scooter i e-bike, koje će ove godine biti uključena u proizvodnu gramu.
Euro NCAP, vodeća evropska institucija za sigurnost automobila, proglasila je Ford Focus najboljim porodičnim automobilom u klasi sa obzirom na odlične rezultate testova na sudar i zahvaljujući najsavremenijim sigurnosnim tehnologijama. Focus je osvojio jednu od samo 5 postojećih nagrada za najboljeg u klasi, zahvaljujući maksimalnom broju Euro NCAP zvjezdica i osvojivši čak 4 Euro NCAP Advanced nagrade. Prošle godine uspjeh koji nije postigao ni jedan drugi masovni automobil. Euro NCAP ističe i novi Ranger, nakon što je proglašen najsigurnijim pikapom, koji je ova organizacija ikad testirala, osvojivši jedinih 5 zvjezdica koje je Euro NCAP ikad dodijelio jednom pikapu. Ranger se plasirao visoko u svim testiranim područjima, istaknuvši se posebno u zaštiti pješaka. Focusu je dodijeljeno 5 zvjezdica na osnovu rezultata sprovedenih testova zaštite odraslih putnika sa ostvarenih 92% od ukupnog broja bodova, 82% na testovima zaštite za djecu i 72% za zaštitu pješaka, te 71% za sisteme sigurnosti. U javnost su izašli novi detalji o Mercedes-Benzu E-klase Superlight. Automobil bi trebao izaći na tržište krajem 2015. Mercedes-Benz E-klasa Superlight stilske uzore nalazi u konceptima F800 i F125. Struktura od karbon fibera omogućit će uklanjanje B nosača i instalaciju zadnjih vrata koje se otvaraju u suprotnom smjeru od uobičajenog. Što se pogona tiče, očekuju se kombinacija vodonikovih gorivih ćelija sa električnim motorom. Gorive ćelije isporučivale bi 152 konjske snage, što bi električni motor uvećao za još 51 konjsku snagu. Iako navedena kombinacija ne zvuči pretjerano impresivno, važno je napomenuti da bi Mercedes E-klasa Superlight trebao imati oko 350 kg manje od aktuelnih modela E-klase. Sa vremenom bi u ponudu mogli doći i benzinski i dizelski motori ili plug-in hibridni sistem. Ukoliko sve bude išlo po planu, Mercedes će godišnje proizvoditi otprilike 20.000 primjeraka E-klase Superlight. Hvaljena i slavljena, posebna, sportski dotjerana linija bavarske porodice dobila je predstavnike za koje se zbog njihovih pogonskih agregata do prije koju godinu teško moglo pomisliti kako će ikada ponijeti oznaku M. A danas razloga za njihovo uvrštenje ima sve više. Naime, dosadašnja ponuda se u potpunosti sastojala od benzinskih modela, a u buduće će kupci moći birati i snažne dizelaše. Dizelima svakako treba priznati kako su se svojim sadašnjim performansama i uglađenošću potpunosti riješili svih mrlja iz prošlosti. Kada spominjemo performanse, prvenstveno mislimo na obrtni moment, stavku koja kod performansa automobila svakako igra važnu ulogu. No, da nije riječ o običnim dizelskim modelima govori činjenica kako je u njih ugrađen najsnažniji dizelski motor kojeg je BMW ikada proizveo i čija specifična snaga iznosi 127,3 konjske snage po litru zapremine. Malo pažljivije oko primijetit će nove retrovizore, dotjerani prednji i zadnji spojler, usisnike vazduha, trapezoidne završetke izduvnih cijevi, standardne 19, odnosno 20-inčne naplatke zavisno o modelu, te razne druge ukrase. No, nije sve u ukrasima, pa u BMW-u uz cijeli niz raznih manjih modifikacija ističu i dodatno dorađena aerodinamična svojstva automobila porodice M. Slično i sa interijerom kod kojeg je također u svakom detalju naglašen sportski karakter. Kako raznim ukrasima, preslakama i slično, tako i bogatom opremom. Ovdje svakako mislimo i na standardnu i na opcionu opremu namijenjenu komforu, poput naprednog infotainmenta, ali i povećanju sigurnosti poput head-up ekrana, prilagodljivih svjetala, night vision sistema sa detekcijom pješaka, aktivnog tempomata, sistema upozorenja na nenamjeran prelazak u drugu saobraćajnu traku, zadnje kamere i slično. Moguće dizelsku MRG-u pokretati već od prije poznati, no sada dorađeni trolitarski redni šestocilindrični motor sa 3 turbopunjača koji ujedno predstavljaju najveće unapređenje. Ovaj pogonski agregat razvija najveću snagu od 381 konjske snage, koja je dostupna između 4000 i 4400 obrtaja u minuti, te najveći obrtni moment od 740 Nm dostupan između 2000 i 3000 obrtaja u minuti. Najveća brzina motora je 5400 obrtaja u minuti. Po prvi put će jedan BMW-ov dizelski motor imati 3 turbopunjača, a vrijedi reći kako se radi o prilično kompaktnom pakovanju. Veličina ovih turbopunjača, njihov položaj i međusobni rad garantuju isporuku snage preko širokog raspona obrtaja. Konkretnije radi se o 2 manja i jednom većem turbopunjaču.
Manji osiguravaju brz odziv pri nižem broju obrtaja, dok je veći zadužen za stvaranje najvećeg mogućeg pritiska pred nabijanja, što ovo čini inovativnim i jedinstvenim rješenjem. Ovakvom načinu povećanja performansi motora uz zadržavanje gotovo nepromijenjene i relativno niske potrošnje pripomažu sistem Stop and Start i druga rješenja BMW-ovog programa Efficient Dynamics, te unaprijeđeni Common Rail sistem ubrizgavanja sa pjecobrizgaljkama najvećeg pritiska od 2200 bara. Zahvaljujući svemu navedenom i inače odlični BMW-ov trolitarski dizelaž sada nudi još brži odziv te vrhunske performanse. Naime, M550D X-Drive će u limuzinskoj verziji ubrzavati do 100 km/h za svega 4,7, a u karavanskoj za 4,9 sekundi. Modelu X5 M50D će za isto ubrzanje biti potrebno 5,4, a X6 5,3 sekunde. Sa druge strane, fabrički podaci govore o relativno niskoj mješovitoj potrošnji, tako će se ista kretati između oko 6,3 litra na 100 km za M550D te 7,7 litara na 100 km za X6 M50D. U svakom slučaju, trebalo bi se raditi o zanemarivim podacima za one koji se odluče za kupovinu ovih automobila. Pored osmostepenog automatskog mjenjača sa ručicama na upravljaču i X-Drive sistemu, moment se prenosi na sva 4 točka, a proizvođač navodi kako je usklađenost mjenjača i prenosa posebno podešena za svaki pojedini model. Za odlična vozna svojstva i sigurnost pobrinuće se i u najboljem MEM maniru naprijeđeno vješanje i kočijuni sistem, kao i cijela abeceda raznih elektronskih pomagala gdje osnovu čini DSC. Svakako i ovdje će kupac među opcionom opremom moći izabrati rješenja za dodatno poboljšanje voznih osobina. Iako nešto slabiji od svoje benzinske M-braće, ovi dizelski modeli cijenom za njima neće zaostajati. Konkretnije, na njemačkom će tržištu, uključujući tamošnji porez od 19%, za M550D X-Drive biti potrebno izdvojiti 80.800 eura, odnosno 83.750 za Touring. Modeli X5 M50D, odnosno X6 M50D će stajati 82.300, odnosno 85.800 eura. Službena premijera će se održati u martu u Ženevi, a prodaja na njihovom domaćem tržištu krenut će u maju za M550D, odnosno u junu za X5 i X6 M50D. Na kioscima je novi broj Autoshopa. Prodaje novih automobila u Crnoj Gori u 2011. Na vaša pitanja odgovara Dragan Klikovac, rukovodilac odsjeka za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Nedostaci na kolovozu kao uzrok saobraćajne nezgode. Naknada štete samoupornima. Prodaja vozila u Evropi u 2011. Potražnja smanjena za 1,7%. Vozili smo Audi Q3, Nissan 370Z, Renault Z vozila. Na 2 točka, Kymco Gebing 300i. Nautika i još mnogo toga. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Došli smo do kraja i ovog izdanja emisije Autoshop. Naše najave pored novog ML-a nisu slučajne jer ćemo u nekoj od narednih emisija imati detaljnije predstavljanje ovog noviteta na našem tržištu. Doviđenja.